Antoni Serero PH di Jumpang IP di kapal penyeberangan do Jumpang kami. Nah so penegaman mantan Wakasat Karimun. Kasat do? Jangan salah nanti. Itu Kasat Lingga. Oh Kasat Lingga ya. Tapi kan mantan dari sini kan? Itu. Jadi anong Panginoon ni motongkon nang somarne kapoy na. Ape baru nakin do pinipilajari hani. Ay mama, anay tetap kami usahakan itu seperti buat untuk saya. Gimana itu? Wah, mau tak suruh jo itu mandungan hani. Iya. Ayo. Beta itu. Ayo itu. Selamat dia. Ikon dok deh tokon. Tak boy dah. Tahu. Mau baru na manuru hula-hula na apa? Ayo manuru kaliga. Oke, saya cuma luar biasa dong. Ayo dong mau jowe deh. Ayo holang pasti mamora boy. Itu kok boy no baen. Pete. Ayo Eda. Lari-lari pun aku. Ayo Edaku. Pape aja tasmu na berisi berlian ini. Pete contoh anakku buat pe. Apa yang diganti? Jangan malu dah. Alay bayi majo. Uhub ni. Ala naon nga sa pasan. Itong pulong Edaku. Sadia makamay nila. Siya kita ma. Marhula baru. Ala na baru mon na bogos do. Asaro siya kita. Nung may ita. Sadia Edaku. Bay. Eda dati ko lang boto itu. Ay puro dia do. Ano pati ko ino ko dito. Manusi-pusi wanita. Usip mo medyo gawin na. Bay, guguray nila usip-usip ni. 1 juta dari keluarga Silaban Korupur. Lagu ng Somarlena. Okay, bye. Biasa dong.